Dobro, a šta je sa mečom Zvezda Panathinaikos iz 71. To je tako karakterističan meč koji ima dva dela. U prvom meču u Beogradu, mi smo Panathinaikosa, kao što svi znamo, tukli 4-1, igra je bila perfektna. Vodili smo 4-0, primili smo taj nesvešni gol kad su Grci smanjili i dao im šanse za prolaz. Međutim, šta se sve dešavalo u Atini? Trebalo je iskontrolisati sve, jer tako bar kaže šef stručnog štaba Crvene zvezde, to je bio Miljan Miljanić, kad su otišli na ručak u hotelu Hilton, padao i posle utakmice, do odlasku u avion, igrači su se osjećali kao drogirani. Neću reći da su oni prodali utakmicu za televizore portabl marke Orion, koja je bila mnogo cenjena marka tada u to vreme, ali da su bili drogirani jer igrači nisu bili svesni šta su radili. To je jedan razlog ispadanja. I što se, kao što reče Miljanić, bio ne u ručku, nego u večeri u hotelu Hilton, gde su inače bili smešteni u Atini. Drugi razlog ispadanja Crvene zvezde je inače što malo ko bi mogao da poveruje, ali i činjenica jeste ta, da je Dragan Džajić bio isključen na prvom meču četvrtfinala u Jeniji protiv Carl Zeissa kada je Zvezda izgubila 3-2. Mi smo inače Carl Zeiss tukli u Beogradu 4-0, ali bez Džajića koji je bio suspendovan. Sada, kada se 1987. kada je Zvezda opet išla u Atinu, ali prvi meč smo dobili u Beogradu 3-0, pokojni Velibor Vasović, ondašnji šef stručnog štaba Crvene zvezde, je naredio da ako može i vazduh da se prekontroliše, pa smo nosili i vodu i hranu odavde i nije bilo problema. Jesmo izgubili 2-1, ali smo prošli dalje preko Rosenborga do onih čuvenih mečeva sa Real Madridom u Beogradu 4-2, a tamo smo izgubili 2-0, ali taj meč je također bio prodat u poluvremenu beogradske utakmice. To bi bilo to. Šta je bilo za večer u hotelu Hilton? Pa verovatno neki ribni specijaliteti tamo, ipak je, tamo imaju Egejsko more, pa sad, ali šalu na stranu, bili su drogirani. Tako su se i osjećali, tek su se prosvestili kad su stigli na beogradski aerodrom Surčin. Tek onda su se prosvestili. I ona je Panathinaikos otišao u finale gdje im je Ajax pokazao ipak ko je ko da ni droga ne vredi ponekad. Jer igrači Ajaxa na Wembleyu, ipak je tamo bio domaćin Ajax, pa i igrači Panathinaikosa i stručni štab i sve ostalo nisu mogli da rade po njihovoj volji kao u Atini u revanšu te godine 71. Hvala. Ko je igrao za Ajax tada? Igrao je pokojni Velibor Vasović tada. On je tada bio i kapiten Ajaxa koji je donao Ajaxu tada prvu titulu prvaka Evrope, inače Ajax ima 3 za redom, 71. druge i treće. Cruyff? Igrao. To je taj period? Da, taj period. Johana Cruyffa, Johnny Repa, Neskensa, Rensenbrinka, braće Willy van der Kerkhoff, koji su inače igrali tada za PSV, braća Kerkhoff.